Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. MP Battalion Kalong ke bapendiau mensiam ya kinong tap kam bantem badaki hajar ligi pos ha kitnat rekam per kisusa theli. Ha ke bay bakat nat pulen. Kat kum ke jubab RTI beliau pedang da unang wat RTI uba dispersing rani. La syam bagi dan hadu arajar sauspa nyop ligi pos ki balat theli hapo katnat pulen. Ha ke banadu usnam arajar hat pra syam la pendap syu ya kini ki pos hadu mentah. Pak Sau Puar Pemerintah Hill District Kriariat Kalai Sau Hoteli. Apa nomor office komandan MP Battalion East Karo Hill Samanda kaya ci Kalai Kam ci Pak Santum Hoteli. Apa Department Inspector General of Police Eastern Range Kalai Tang Arteli. IGP Shillong Kalai Ars Pak Santusan. SP Riboy Kalai Buntam. Ne SP Riboy Kalai Kam hadu San Pak Sau Hoteli. Apa office jong komandan Special Force 10 Shillong kalai Aspa Andri Pusanteli. Apa DGP hangne kalai Live Hoteli. Apa SP West Janjayu Jawai kalai New Kendai Teli. Apa SP East Kasih Hill Shillong kalai SP East Kasih Hill Shillong kaya Live Spa Andri Pusanteli Kipus. Nanta komandan 4th Battalion Sopian kalai Kendai Hoteli. Apa Komandan 1st Battalion Moyong kalai Cispa Sau Puar. Moyong 1st Battalion kalai Cispa Sau Puar. Nanta SP West Karo Hill Tura kalai New Arteli. DIGP Western Range Tura kalai Iwe. SP West Kasih Hill Northstone kalai Sau Puar Teli. SP William Nakar kalai Tang Arteli. SP West Karo Hill Tura kalai Arteli. Directorate of Anti-Infiltration Shillong kalai New Santeli. Principal Police Training School kalai Khalai Teli. Komandan 3rd Battalion Sap Sen Jawai kalai Aspa hapo Sap Sen Jawai kalai Aspa Sau Teli. SP North Karo Hill Jesuit para kalai Khatpra Teli. SP South West Karo Hill Ampati kalai Sau San Teli. Tiga total vakansi hapo Police Department Borowai State kadon hadu Hajar South Pa Nyuf tamun Hajar Sting Duna. Tiga ni di vakansi ke bangayo Borowai ke state. Ti halal kini ke vakansi tinggal ada keli ni nak ada balik penslam ti ya kata kalau bende kawan nak ke bawan nak kias po ikut ti di tak ada ke penslam ya kanika ban tep yang ini kan beladep interview beladep physical interview. Habede baganika point number 4 information regarding the selection scrutiny committee for the police personnel to get selected for calendary meritorious police governor and medical award. Magani kadai ka award ka basaj ai sekipulit. Bali nga fai ngani kata ai ngastu khana ya phi ba kadon complain ke bayi thu nga ka ong sobha se barani rap lakana mar bale kitu class cha select subun kamtang balik medical test ane sate stai hababun myo are subun bun kami tu gibrio bahasa select te kong marani mar kadoni ye halendet ka pelong kaslong subun bun kam yek ni ki officer ban lek ni test ki jaj la cha select la habun kam gine penbiang ikut sela habakut lemyo medal lam takanika award te habide gane information gane te nakaliang ka police department kala inform yang ai ong ya gane nakaliang police ki supha be ikalis sapo ka home tiga home ka final ka ban select ye gibrio ka dei na po home department ti habede wani ni gibrio ki ba pan jerap yang pentip sepi ba kane ka RTI ka dei be na po home bat na po DGP kamdon ye ka dei ka jingle unem tai ka syong be na po home select ye ki brio. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.